Mantap duniawi namanya. Beli. Jauh kono manting, tapi embernya telah. Beli yang ember kesep. Minyai manting apa ngelek-lek? Maksudnya telah rusak, telah belah. Pindang, Bu, pindang. Woi pak, stop. Pak, ngadap ember loh. Wih, sing Pak, nanti yang berdagang pindang nih Pak. Nah, liwat. Ada dagang ember. Wih, bangun tuh, kukuk nanyain pindang, ember dah kau nang. Tuh. Tong mesu aja beli di toko beliang. Wih, sing tepuk nih Kurnane menikmati segelas kopi nih. Cocok be, cager tinggal kurnan. Cagar engken dong. Cager, bungutnya nyedot kopi. Ember. Nah, ini dagang ember. Wih pak, besok. Oh Pak, ember Pak, beli Pak. Ini Pak, ember Pak. Ada di baru nih. Ini bapak isinya itu nih mendagang pindang tuh. Aduh, lebih peten nih pilih nih. Ember anak besok dagang pindang nih. Ada hebat gitu bapak ini. Betul lah pindangnya pak. Lah payu. Oh Pak, lebih telah mah miong, bos. Jam beli apa sih nih? Lebihan bertakon deh. Oh gitu. Ini nak curhat gitu. Singkar berdalamin bapak sing dah. Nah, kalau berde, jam beli apa kengkin nih? Ada jak cerewet hati dia nak mau nih cerewet tuh. Nah, Haji kuda nih. Nih ada nih gitu, aku manting cowok beli nih ajak cowok cewek racing. Sedang tuh. Mana nih? Cen mana? Nah, ini belum nih Pak, ember impor kualitas premium. Apa ini kualitas premium? Gobannya dan bukan kan goban dagang. Nah, ada gitu beli. Mana kini orang kualitas premium ini potongannya dong. Wah, campah Bapak ini sing tahu nih ember buatan Jepang nih, tinggal ini Pak. Oh, Mana dikomangin Jepang nih? menak made berpensiun. Ngai dan bapak. Nah, Haji kuda nih, Haji kuda. Nah, 100.000 berkembang tuh Pak. Mahal ganti nih. Nah, limited edition nih. Pemadam itu. Nah, gitu. Kok ganti bongkok dagangnya tuh? Ember kekini pantasnya 50.000 kan? Apa? Dong, mau kilo ganti mau belanja. Atau kalian ke belakang malu? Ngamu punyai. Nah, sekena nak kayak musim kita beli nih Bu. Bayar nih, kudu dan jo. Bang. Nah, gitu nake. 20 bang mana? Nah, Bang, Be. Tuh. Nah, beri. A few moments later. Bih, ada bolong kene mere. Beli. Ada ember kene belinya. Bolong ke kene belinya aja. Apa sih nyai pokok dan? Nih, bolong embernya. Ini cicing ngolah aja dagang keleng itu. Nah, mah embernya. Cing. Keleng. Beli. Tuh, doa action. Ember. Pak. Pak, ada ember baru. Oh, telah nambah telah mah meong. Ada. Mana nih? Cen mana? Nah, ini belum nih Pak, ember impor kualitas premium. Jangan di. Mahal ganti nih. Nah, limited. Bukan ada kan? Kayaknya malu.